Ukiona maisha yanakupiga sana, usikimbie kazi, kimbia uvivu. Wengi wanataka maisha mazuri, lakini hawataki maumivu ya kuyatafuta. Wanataka gari, lakini wanaogopa kuanza kutembea. Wanataka mafanikio, lakini wanachoka mapema. Sikiliza vizuri. Pesa haiji kwa wenye sababu nyingi, inakuja kwa wenye nidhamu. Kuna watu wanaamka saa 10 alfajiri kutafuta maisha, na kuna wengine wanaamka saa 4 asubuhi kuuliza bahati yao iko wapi. Usiombe maisha mepesi, omba moyo mgumu wa kupambana, kwa sababu siku ukizoea maumivu ya kujituma, umaskini utaanza kukuogopa. Maisha hubadilika pale unapochoka, lakini ukaamua kuendelea. Kwa hiyo usisimame, endelea kupambana kimya kimya. Nakumbuka, kila tajiri unayemuona leo aliwahi kuchoka pia. Tofauti ni kwamba yeye